Neka se pripreme Mirza Čarač, Edson Krvalja, Jalek Andrejević, Alajan Sređivo, Katarni broj 3. Sloveno sam me pobedi. Poen ili? Da igra? Šta to što stvorio? Kako je? Ne znam. Pitam te na poen ili... Ne. Znači, ja ti ne znam šta ne. Nema staje na dan srce, žal. Hvati leđa! Stefan. Mirza Čarač, tatami broj 3. Alek Andrejević, tatami broj 3. Neka se pripreme plavi pojasevi kategorije sa 70 kg, 76 kg i 82 kg. Please prepare blue belt, under 70, under 76 and under 82 kg. To, tako. U njega! Drži. I što? Ajde sad okretanje. To. Stisni ga samo. Diplo. Mišo. Minut i 20, ej. Diplo. Digni ga i u gard. Podigni ga u gard, skači. Levu nogu preko njegovog ramena, ajde. Ajde još minut. Polako. Okreći. Ne daj. 30 sekunde. Ajde preko levog ramena.
Još malo. Slišao? Podigni ga u skočni udar i ne pusti mu glavu. Drži 10 sekunde. Kraj!